Aye. Namkena kambe ka masi na Xitsonga analyst. Yeah, of course, mhlita yakhe la Dr. Sithole. Lava hi nga ta hi valika, of course, na Benny Mayengani the president. Tona sweswi mi swi tivaka already if nga subscribe banga Master T sale ndzhaku blind ku na beefing ku na strong between Dr. Sithole and Benny Mayengani the president. Na history already link in ku swi ntisi kwini on top comment ta vekela a link ya playlist mi kota ku swona ku beef yi te xinjhani ku fika laha hi nga fika kona. So ka sonto of course ra ti 12 ta January no fika ni hlamala hi post yi nga fika hi post of course Dr. Sithole on his page ta tlhela mi byela ku why swi ni hlamarisini vele yeah. So fike vona Dr. Sithole va fika va tsala va ku waiting for September Heritage Month ni lava ku belela xipikiri xo hetelela. As you can see leswi of course yi nga fika tsala swona Dr. Sithole swi ndzisa risimu of course ra Dr. Joyce Rimani ra lera a swibi ku hi laka la ndiyo xipikiri xo hetelela xi nga hetisa n'wana munhu and stuff like that. So leswi Dr. Sithole of course yi nga fika yi kombisa swona. So why are you surprised, Master T? After live leyo of course yi nga va kona na tshinya vantshwa yi kona video kwala ka channel a ni ri very shocked Dr. Sithole yi ta vheta yi ku let me back off a ni ri sure hi ku laha ku vhete ku swi vuliwa straight forward ku beef ya ku teni September or October kwala swi ta vona kahle kahle yi ta huma rini exact a swi siza swi va swi ri clear ngopfu inani album ya Benny president a ni ri sure a ni ri sure ku tlhela ku kombisela the example kwalaha ku loko se beef yi va laha yi tini vhele swi tlhela swi affecta na vana and stuff like that swi komba na ku hayi Dr. Sithole yi tini hi mhaka ya yona hence I'm surprised. So hi sweswo guys Dr. Sithole yi tekini a challenge so hi nga tlhela swi teka ku yi nga va na yi kha yi la ku humesa project hi ku yi ri na ku bela xipikiri xo hetelela hi nga swi teka ku na yona Dr. Sithole yi ta yi kha yi humesa a project hi September or October. So swi tikomba yi kha yi teka challenge it does not care yi teka a challenge ta kha ti namulana kwalaha. So hina ma no hleketela ngopfu yaleyo Benny Mayengani a ku a nga ha cini ka stage xa Dr. Sithole ku of course swi nga tlhela swi chikisa business in some way ku a ri ma swa ku tigigi to tala kwala ka Gaza kwala Benny Mayengani i va a ri kona. So a ri zi swi komba Dr. Sithole yi ri nyimpini swa straight loko byi swi fika laha i nyimpi ya straight yi serious ku a yi chuhangi beef ne a yi chuhangi like a swi nge endli nchumu ne a ku na file leyi chavisaka. So hi leswo guys leswi hi ta rabota swona mhaka yaleyo na a na hana ti-advices sweswi va hinkwavo va acceptini beef hi leswo loko ri amukela subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe swi veki kahle ngopfu senda account ni ku transferela mali ya ku va yi veke mahuka va ri ku na munhu i fana na mina a ni ku i ta ku mina ni fana na munhu un'wana no ku na munhu a fanaka na mina kumbe n'wana wa mina so swi mbulaka swona ku na munhu ka TikTok wa ku fana na mina ku nga va ku ri n'wana wa mina a nga va ri n'wana wa mina. Yemena mavaza yemeno kulatelips yemena manina yewena lo kulatelips mi byela kakache yemeno kulatelips yemena manina mutapaka paka mara mafana